Mugunda wa eka 17,000 wa South Ngariama Mwea kaunti ya Kirinyaga ukoretwo na ngucanio ya ihinda iraya muingi ukirwira mugunda uyu kuona gutirari na taito. No riu aikari aya no mahumuke thutha wa mihang'o ya guthurima ene migunda ino kwambiriria kuria mihaka igukorwo igithurimwo na wona mihang'o ino yarikirira ene migunda ino maheo taito. Kulingana na utaratibu ni kwamba tukuje tufanye baraza kwa wananchi ili waeleze kutoka hapa nini inafuatilia. Kuringana na EZEKIEL KIANIA uria ni abithaa kuma MINISTRYINI ya MIGUNDA mathorobea makiria ma 40 mari mwena uyu kuria mekwambiriria na guthurima migunda ya muingi ta kuria kuri na mathibitari na mathukuru hamwe na indo ingi. Toka kesho ni ku establish the extent of this land, the 431 South Ngariama. Tunaita perimeter walking. So when we do the perimeter walking, next week is when I'll do the declaration. Tukiwa tunajua ishamba inatoka hapa, inafika pale, inaingia mto gani, inachomokea wapi. KIANIA ugiti o mundu ekurugama mugunda-ini wake ari na maratathi ma kuonania niwe mwene mugunda, akiuga wira wao ta ministry ya migunda ni gutigirira ni matuithania ngucanio ya mugunda uyu na makirikiriria mihang'o ino aikari ni mekwamukira taito. Ule anajua shamba lake liko hapa. Tunaelewana? Tunawaambia mimi shamba liko wapi? Na ni nani? Haende as per the act section 13 inasema you lay your claim. Mwaka muhituku gavana wa iguru ni eriria aikari aya ni mekwamukira taito ciao wona cira uria wari igoti-ini wathira. MCA wa Muridoko Charles Nyamu ni atugiritie mihang'o ino akiuga riu ndugamano iria irariho ni akinya muthia riri nake minister wa migunda thirikari-ini ya Kirinyaga Reverend Kajobe akiuria muingi gukorwo na wetereri. Uboro ure wajio muthi ni ugutwanithia mathina makoretwo kuo maingi muno ma South Ngariama, andu makibenwo kwina migunda etigarite, andu makero kuna migunda mieru iroka kugawa. No kiboto ni ati migunda ni yagairwo kiria gikuo ni ku verify kana adjudication na nigetha andu ma South Ngariama magie na title deeds. Tunakuja kuhakikisha ya kwamba Bwana KIANIA ambaye koti imetoa amri, sio pendekezo, ni amri, anje aongoze hii mipangilio hadi tamati. Aikari ni makeneire ndeto ino makiuga mari na mwihoko wa kwamukira taito ciao. Turigwa wega turi andu akenu tondu kuma hindi iria kurerirwe migunda no ni gwika ati ni thirikari ni kuingirira ni mari turagira mwihoko rari munene muno. Tuguikara twetereire taito na ni tukameterera mundu ndagacengio hari ari kuringana miario yario ni adjudication officer. Ndiramenya riu aikari a Ngariama ni meguteithika. Mihang'o ino yambiriirio kurumira itua ria igoti ria migunda na maria maturigiceirie ria Kiruguya kugerera mucirithania John Mutungi. Handu-ini ha Kameme TV kuma South Ngariama Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.